Iyi ni inkuru y'akababaro ikomeje kugenda igarukwaho hirya no hino cyane cyane ni ku baturage batuye mu mujyi wa Goma, abakomeje kugenda bagaragaza akababaro bafite ndetse no guhohoterwa. N'abandi rero babishinja, bakaba bashinja umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, dore ko mu minsi 7 ishize abaturage basaga 12 bamaje guhitanwa n'abo Wazalendo. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bibabaza bamwe mu baturage, ni mu gihe kandi Perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda ashyira imbaraga mu byerekeranye n'imirwano ndetse mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kugeza rero amagingo angaya nta gisubizo kirambye bari bafata ku byerekeranye no kuba imirwano ishobora guhagarara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inama zagiye ziterana zo kwigira hamwe umutekano ukomeje kugenda uzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibihugu bimwe na bimwe harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza gushyiraho agahenge, ariko kugeza amagingo angaya agahenge ntabwo kigeze kubahirizwa ku mpande zombi. Imirwano iracyakomeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Masisi hakomereje imirwano imwe idasanzwe, aho rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyongera abasirikare mu bice bigiye bitandukanye byo mu nkengero za Sake ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni mu rwego rero rwo gukumira ibitero by'umutwe witwaje intwaro wa M23, dore ko kugeza amagingo angaya uyu mutwe wa M23 wagiye wigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tugiye kugarukaho, tugiye kwakira mugenzi wacu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo atugezeho n'andi makuru akomeje kugenda avugirwayo ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bwana Aimable tugwaha ikaze, tubwire amwe mu makuru akomeje kugenda avugirwa aho ngaho. Reka dutangirire cyane kuri situwasiyo idasanzwe y'urugamba rwaje kubera ku musozi wegereye Iminova, aho uno musozi waje kuberaho icyitwa isibaniro ry'imirwano hagati y'umutwe wa M23 hariya hitwa Rusirandaka, hafi y'ibice byegereye za Bitonga ndetse n'ibice byegereye hariya hafi ya za Bishasha ndetse n'ibice byegereye hariya za Kabase. M23 yaje kuvudukana igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyari kigerageje kugaba ibitero giturutse muri iriya misozi ya Sud Kivu, mu misozi hariya za Otobora, ndetse bahurira hamwe n'abasirikare bari baturutse muri iriya misozi yegereye za Numbi, hafi y'ibisozi nk'ariya za Ruwanjofu ndetse n'imisozi yegereye hariya Mutungirwa. Ariko biza kuba bibi cyane kuko hano Butungirwa ni ahantu M23 yari yategeye ambushi idasanzwe muri ano mashyamba yegereye hafi ya Kayirenge. M23 iza kuzamuka igaba ibitero ku gisirikare cya Kongo FARDC, aho cyari cyagerageze kuzamura abasirikare benshi cyane kibakuye muri biriya bice byegereye za Remeka, barabazamura babashyitsa muri bino bice bya Shabunda. M23 nayo igira gutya yohereza umusada wari uturutse mu bice bya hano hitwa Irubaya, babamanura hariya za Karenga, abandi babacisha mu bice byegereye za Ngokwe no mu bice byegereye za Abiso, hano mu bice byegereye neza cyane hano za Mumba. Ariko M23 igira gutya ikora igitendo karundura, iza guhitana igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Abasirikare benshi b'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC barahagwa ku bwinshi. Ni intambara idasanzwe ikomeje kugenda igaragaramo ugupfa gukomeye, kuko bivugwa yuko M23 nayo muri uru rugamba ishobora kuba yahatakarije abasirikare barenga 5. Ibi biza kuba nyamuneka aho intambara ikomeje kugenda igaragaramo icyitwa udushya tudasanzwe igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora, kigerageza kugaba ibitero gitangatanze M23 mu misozi myinshi iherereyemo kugira ngo barebe nibuza ko bayitsimbura ku musozi umwe bifuza nk'umusozi w'ahangaha Iminova, nk'uko M23 ikomeje gushyirwa kuri liste y'imitwe ngo ikomeye cyane ndetse ifite n'ubudahangarwa budasanzwe ku basesenguzi mu basesengura iby'imitwe yitwaje intwaro. Ariko nanone ubudasa bw'uno mutwe nuko uharanira icyitwa ubuzima ndetse n'uburenganzira bw'abaturage, ukaba wifuza no guca akarengane nubwo
Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda avuga yuko ngo uno mutwe utari umutwe urwanira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage ngo ahubwo ari umutwe urangajwe imbere n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibingibi M23 abana b'igihugu cya Kongo, abasore abagabo banze karengane bakanga ubuzima bubi bukomeje kugirwamo uruhare n'ubutegetsi bwa kino gihugu, bakaba bakomeje kuvuga yuko nta kuntu umuntu yasahura igihugu cye. Ibi byaba bimeze nk'aho ari ukwikora mu nda. Ibi bikomeza gusobanurwa n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, bikanasobanurwa na bamwe mu banyepolitike bakomeye barangajwe imbere n'icyitwa Alliance Fleuve Congo, harimo Colonel Nanga, harimo General Sultani Makenga mwenyewe uzwi cyane mu bafite imbaraga nyinshi mu gushinga uno mutwe wa M23, harimo abitwa Bambonimpa ndetse n'abandi bakomeje kugenda bavuga neza yuko ngo ibyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda avuga yuko ngo uno mutwe ikiwurangaje imbere ari ugusahura amabuye y'agaciro. Bakibaza tese aya mabuye y'agaciro twaba tuyasahura tuyajyana he, ko ibi ari ibinyoma Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda azana mu rwego rwo kugaragaza yuko ukuboko kwa M23 n'imbaraga za M23 zaba zifite aho zishingiye, nk'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje gutangaza yuko ngo uno mutwe ufite abafatanyabikorwa bawo mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cya Kenya, aho ibi bikomeje guterwa utwatsi n'uno mutwe wa M23, bikanaterwa utwatsi n'abasesenguzi mu bya politike bavuga yuko ngo ibyo M23 irwanira ndetse n'ibyo ishaka bigaragara kandi bizwi, buri muntu wese yabisobanura, n'uruhinja rukivuka rwasobanura impamvu ikomeye iyi M23 ikomeje kurwana. Reka twikomereze rero kuri operasiyo karundura zikomeje kubera kuri buno butaka bwa Kongo, dukomereza Isake ku misozi yegereye Karambi, imisozi yegereye Marene, Rushangi, Masha, Rushengo, imisozi nka Nyamurongo, imisozi nka Kinigi, Bugembwe, imisozi nka Kimoka, imisozi nka Kawusa, imisozi nka Mukaka, imisozi nka Murangara, imisozi nka Rushinga. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gishaka cyane, kivuga yuko gishaka gufungura uno muhanda Sake Kishanga, kandi kikabikora cyabanje gukuramo ino misozi, ariko ukaba ubona yuko uru rugamba rutoroshye, kuko ukurikije aho Kishanga iherereye hafi y'imisozi n'ahangaha za Mokoto, mu misozi yegereye hano za Mwamvura, mu misozi yegereye hano Muheta, mu misozi yegereye hano Kanzenze, Kanyatsi ndetse na Mihanga. Urabona yuko M23 ihafite abasirikare benshi cyane, kandi abasirikare benshi cyane ihafite n'abasirikare biteguye urugamba rudasanzwe. Ukaba ubona yuko kuri no misozi ya Mihanga, imisozi y'ahangaha Kabarekesha, imisozi yegereye hano Burungu, imisozi yegereye hano Nganjo, imisozi yegereye Rowashi, imisozi yegereye Murangaratunda, Matovu, Kahongore, Bikenge, imisozi ya Buhisihe, imisozi Muheto, imisozi Bitare, imisozi Mwamvura, imisozi yose igize cyangwa itangatanze umuhanda Sake Kishanga. M23 yaharunze icyitwa abasirikare benshi cyane, biteguye kugaba ibitero karundura ku gikuta igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyubatse hano Ikimoka, bakacyubaka Busangara, bakacyubaka Bugembwe, bakacyubaka Karambi, Ruhonga, Katembe, Nyamurongo, Bibatama ndetse na Rushengo. Urabona yuko urugamba rutoroshye habe na gatoya, urabona yuko intambara itoroshye habe na gatoya, urabona yuko intare zasarambwe zambariye urugamba kandi ziteguye gutsinda, nubwo nazo zitorohewe na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Dukurikije buryo ki operasiyo karundura zikomeje kugenda zitegurwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa babo, intambara idasanzwe, imyiteguro idasanzwe,
hano mu kibaya naho ndahagaruka cyane. Igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyongeye kudeployinga intwaro nyinshi cyane, icyitwa BM21 artilleries machine gun, icyitwa sabasaba zikunze gukoreshwa n'abatanzania byazanywe ahitwa Kibati Buhumba, icyitwa imiti ikoreshwa cyane n'abasirikare mu kuvurwa. Iyi yose ikomeje kuzanwa kuko bari kwitegura neza cyane yuko gukomereka kugiye kubera kuri no misozi y'Ibuhumba Kibati kugiye kuba kwinshi bitewe nuko imisozi itangatanze Buhumba Kibati by'umwihariko yitegeye cyane ino misozi. Urabona yuko hano rugari M23 nayo iryamiye amajanja, kandi aha hantu M23 ihafite abasirikare benshi cyane yiteguye guhangana bidasubirwaho n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC. Ni nako kandi bihagaze i Rubero, haje kugira gutya hakaraswa amabombe karundura n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC cyagerageje gutera amabombe karundura muri iriya misozi ya Kitobo, mu misozi y'ahangaha za Kishambiro, imisozi y'ahangaha Kasinga ndetse na Runyasengi, aho M23 yagize gutya ano mabombe akayobywa n'icyitwa ikoranabuhanga ridasanzwe M23 akagwa mu bice byegereye hariya Masereka, aho bivugwa cyane yuko yaje no guhitana abasirikare bari baradeployinzwe muri iriya misozi ya Katero, mu misozi ya hano Ngitse. Ano mabombe kandi yaje kuba ikibazo gikomeye cyane kuko habayeho icyitwa ugusubiranamo ndetse ukutumvikana hagati mu gisirikare cya Kongo FARDC, bavuga yuko ngo aya mabombe yaje kuraswa avegerema ndetse akaraswa mu gihe kitari cyateguwe n'abasirikare bari bateguye kurasa ano mabombe cyangwa gutera ano mabombe kuri buno butaka bw'Irubero kugira ngo barebe yuko M23 bayisubiza inyuma cyangwa bayigiza inyuma ikava mu bice byegereye hano mu kiyaga cya Edouard, by'umwihariko hariya mu bice bya Hangi ndetse no mu bice bya hano Karimba, utibagiwe ibice bya Kiribata. Ni M23 ni igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, ni intambara karundura ikomeje kubera kuri no butaka by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibuka gukora subscribe, like ndetse na share, maze ubundi twibanire mu muryango mugari ukugezaho amakuru agezweho kandi yizewe umunsi ku munsi.